kurokire gicanjama mathaini ma kiroko riria matinga matano makinyire guku mehaririirie kumomora micii tanyihiire 700. Muingi ni ugumirwo ni marakara na kugeria kurugamia mihangó iyo na maumania na gutengerania na borithi. Haha ihenya-ini riri niho mumbunge wao anyitirwo. Ihenya riao na gikundi gia thigari ritinagiria mihangó iyo ithie na mbere. Umomori ucio utigire makiria ma aikari 6,000 matari na gwa guikara. Kuratwika arugamiriri a kambuni imwe mekinyirie mwena ucio na marua ma igoti makuonania mugunda ucio ni wao. Umomori ucio utafanirio rungu rwa ugitiri munene wa thigari makiria ma 200. The court has also directed that any structure within the plot be removed. So this is exactly what we are doing, and we are doing it with a lot of humanity, because we have tenants who are residing inside. Rugano rwa mugunda uyu rwambiriirie makiria ma miaka 10 mihituku riria kambuni imwe yathire igoti-ini ikiuga mugunda uyu ni wao. Urerwo akagwicira mugunda uyu koragwo naguo agati witu ni magwetaga mena kotonda ya 2014 kuma 2014 nginya riu maraturaga ku uko tutuire makiria wa miaka 20 turoka kwirwo ni kwa mundu ari ku nyumba ya mbere ikiakwo aregire guka kurugamia nyumba ya mbere niki. Hamwe na ene kwina aria marauga nyumba ciao metirwo me wira-ini na makora cimomoretwo indo ciao cirio thiini. Leo nilikuwa nimeamkia kwenda kasi kama kawaida, kurudi hata nyumba ukiona kule nyuma vitu zimepomolewa, nimepata vitu zangu kwa nyumba vimeenda ndani ya nyumba. Gari yangu imepaki, lakini sasa nimeshindwa hata gari yenyewe ndaitoa aje kule. Esther Passaris, our only mother. We are also sons and daughters of mothers. We felt Esther Passaris would come here to rescue us. Nimemwambia hatujali, anaweza kuheshimu court order. Lakini hii kesi imeendelea miaka nyingi sana. Na mimi ninasema atupatie nafasi tujue ukweli ya hii court order. Umomori ucio uratwika ni ugathie na mbere rucio ona gutwika ene nyumba ni maroria kugia na giikaro na uri uratwika ni mwene mugunda ucio niguo methe kihonia kia ngucanio icio. Ni mutino uria ukorire aikari makiria ma 6,000 a Nyama Villa Kayole guku mucii munene wa Nairobi riria matinga maya mokirire rucini na mambia kumomora nyumba ciao. Aikari a guku nene nyumba marauga matiramenyithitio ati nyumba ici ni ciguka kumomorwo. Ngiribotera Inooro TV ndi mucii munene wa Nairobi, njitagwo muitiriri wa Wangari.